i-Constitutional Court ayinasidingo. Uma beke baya obekuhlanganise mina nabo ngiyangizwa Zulu ngoba manje bengikuzwa ukuthi cha siyamuzwa umongameli kodwa uma sekuyiwa kwi-Constitutional Court sekupersonal. It's personal against Misuzulu now. And Misuzulu, you are going for me direct. No, I'm waiting for you. We'll go down, we'll dance. Sizo dance. Umake kwayiwa kwi-Constitutional Court uphelile phakathi wami nabo. Sizwana ngabiseli. Mawuthi khona abakhuluma nabo la. Uthumele lo mlayezo ukuthi mabe ukuthi ngoba seke ukuthi yini abayifunayo manje. Umseke kubantu abasendlini ngikhulele emakosini asendlini khulele enkosini bakamyeni la ngizalwa khona ngikhuleke kuyizivakashi zonke ngibingelele zonke ivakashi ihambe nezikhetho ezisabile abangani siyathokoza kakhulu ukuthi nisihambe iyo leyo ngifu siyabonga siyabonga kakhulu program director thank you so much ngibingelela amaNazaretha nomfundisi kaDeshadisa ngasasekhona kakhulu nesilungu siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kuyinkokheli esikhona zisihambele bamalema nethimba lakho siyathokoza kakhulu nabanye imisi bonke bebakhona nawo wonke umuntu othe wazobungaza losuku kanye nathi siyathobeka kakhulu nanokuthi nispende isikhathi sonke nichitha ama-hours in we know ukuthi beningaba ninezidingo or ninama-commitment ebeninawo but just because you wanted to grace this day with us siya-appreciate kakhulu nokuhlala nathi kusukela ekuseni kuze kushone ilanga ngithanda ukubonga kakhulu kumndeni wami obabili ngiyabonga bomdolomba ngiyabonga kubhuti wami ngizalwa ney'nsizwa the most ungakhipha ithimu yebhola ukhipha amasosha ukhipha ama-reserve ngizalwa nje ney'nsizwa kakhulu ngiyathokoza kakhulu bomdolomba ngiyabonga kakhulu nge-support ngibonge kakhulu kubantwana kakhulukazi uMntwana kaNtuli nomndeni wakhe ngiyabonga abantwana baseSuthu ngiyabonga kakhulu nge-support uthando eninginikeze lona ngiyabonga Ndlunkulu ngiyabonga kakhulu ngokungithanda ngiyabonga kakhulu nje kakhulu ukubonga akukho okuningi esingakusho sibonga kakhulu nokuthi amaNazaretha ekwazile futhi ukuzospenda lolu suku kanye nathi bese ngibonga kakhulu umyeni wami ngiyabonga ngale kwesilo kukhona isithando sami ngiyabonga kakhulu isithando sami ngiyenzele iqiniso ngiyabonga ukuthi ubuyise futhi isithunzi sakamyeni thank you so much nisazobuyela emakhaya uNkulunkulu angibusise siyathokoza siyathokoza Ndlunkulu ninebesilo umndeni Ndlunkulu umngankosi Ndlunkulu wakwalinduzulu ngiyathokoza ukuthi ube khona ukumelela bonke umngankosi nomntana enkosi naye engasekho lena besilo usuku lonamhlanje libaluleke kakhulu ngithokoza kakhulu kubo bonke
abakhona la. Ngithokoza kakhulu uMdolomba, ngithokoza kakhulu isipho enthe nasiletha eLukulu. Kunento engifisa ukuba ngisaqhubeka ukuba ngikhulule kuyona. uLukulu ngoba ekhona nje ngoba efikile la umkababa ugana ubaba wami ukuthi ezami izingane esiyoba nazo naye umkami sengiyomthola lapho mina. Ngithokoza kakhulu uMdolomba lokhu sibambene njalo njalo nonke enikhona. Ngithokoza kakhulu ukuzobungaza abakwethu indlunkulu amakhosi akhona. Ngithokoza kakhulu nabesilo ngokuhlukana kwezindlu amakhosi aseNdlunkulu namakhosi nje onke ngokuhlukana kwezindlu. Ngithokoza kakhulu komongameli beyinhlangano abakhona, umhlobo wami bakumalema. Ngithokoza kakhulu nesekela lakho nawe Dlamini mzala. Ngisho nje lokhu bethuka abantu abaningi ukuthi hawu Ngonyama yasaphothwa uMalemi EFF, kanti bakwethu imbono yethu iyafana. Siyakholelwa ukuthi isikhathi sentsha lesi isikhathi sentsha ukuthi nayo ikwazi ukuthi idedele ilibuse lelizwe njengoba kwenzeka. Ngicela ukuba nishayele uhulumeni wase-South Africa ngokuthi kancane kancane intsha iyangena ey'khundleni. Ngithokoze kakhulu seniqhubeka nabesilo. Usuku lwanamhlanje lube isibusiso kakhulu, kube ney'nto ey'ningi. Mdolomba, uthando lwami enginalo sobe lishinthe. Le nto engayibona ngahlula ukuyibamba. Ngoba phela singabantwana buye kusize lokhu ukuzalwa eDlunkulu, kuyasebenzela kwesinye isikhathi. Kodwa ngenhlahla ngiyathokoza Mnguni nangelilodwa ilanga akubanga lula, kodwa ngagcine ngiwinile. Ngiyabonga. Akushintshe lutho namanje usaqhubeka. uNkulunkulu igama engizolisho nje ngizothi ngiyabonga Jehova, ngiyabonga uJehova ngomphefumulo wami ukuthi lesi sikhathi seze safika. Ngoba kwethu ukuhlala kulesi sihlalo uphethe amadoda aganiwe, ungaganiwe wena buye kusabeka ukuthatha iqhubu bazosho ukuthi awu Ingonyama khona, kodwa akamasekuhlala ngathi akathatha umfazi. So umzwa-ke mhlawumbe uthi sesoyithatha-ke inqumo-ke manje. Siyithathe singesabi. Ngicabanga ukuthi uzongibambisa Dlunkulu. Amen. Thokoza kakhulu uManazaretha, unyazi lwezulu. Sike sahamba saya phesheya ey'nsukwini konke la kade sihamba khona. Bafike bangitshela bathi Ngonyama ungahlukani noNyasi, ungahlukani noNyasi. Ithusa lento
imibonwa ngabantu bangaphandle kweSouth Africa ukuthi kubalekile ukuthi uhlangane umhlatho wazana ukuze izinto yilunge. Ngiyathokoza nje ukuthi abahlobo bami abakhona eParliament bakhona. Mina ngiyazi ukuthi mase ngifike egcineni angikakhali kakhulu ngalelizwe. Kodwa bondaba silapha nje siwumndeni asiphelele. Khona bangekho la. Engizalwa nabesizwe engabashiyeni ibele. Ubuhlungu. Kuhlukana komndeni. Bathi abelungu divide and rule. Let's separate them so that we can conquer them. Because when they are united, they are too strong to defeat. Let's divide them in half so that they are weaker. Nabisilo ngibhlungu bengithi mina impi yesihlalo napho sengize ngingena lo mgaqo lo bathi nje makuthiwa umongameli ubeqinisile ngesinqumo sokuthi indlu yamithi yona ngwenyama awungathi ngamthinta uDlunkulu ngathi hayi asambe siyoshada lokhu kusivimba ukuthi sekulpulpit sesedlulile ngukho nabesiko adangibuzanga la ngini ngizwa bathi hawu kusakhona i-constitutional court senze njani-ke manje ngoba sesihlela umshado kanjena manje sekukhona icala futhi elisazongena ngizothini kubantu bakwamina ukuthi awu ingwenyama kanti ifuna siboshwe kanye nayo nazi isiholela ejele nabesilo ngifisa ukuba nazi ngubika namhlanje lokhu ngoba kuyilo losuku i-constitutional court ayinasidingo uma beke baya obekuhlanganise mina nabo ngiyangizwa Zulu ngoba manje bengikuzwa ukuthi cha siyamuzwa umongameli kodwa uma sekuyiwa kwi-constitutional court sekupersonal it's personal against Misuzulu now and umusukela uMsuzulu you are going for me direct no I'm waiting for you we'll go down we'll dance sizodansa uma ke kwayiwa kwi-constitutional court kuphelile phakathi kwami nabo sizwana nabeseli mawuthi khona abakhuluma nabo la uthumele lo mlayezo ukuthi mabe ukuthi ngoba sekuyangixaka ukuthi yini abayifunayo manje kusetshenziswe igama likamama la ngoba esayithulela indlovukazi ingakwazi ukuyiphendulela ukuthi khona yangifaka esiswini imfaka esiswini kwenze njani qambela umntana enkosamana ubuhlungu ngimi ubuhlungu azile kodwa uzokhuluma lezo indawo kodwa ngithenga uZulu kangikusho lokhu ngalolu usuku ukuthi ngoba bese uhlela lo mshado lo mgcado siuhleliswa ukuthi bese sithi izinto zamacala iqiniso selivele obani ko abakushaya indiva lokhu okusho ngumongameli ukuthi wayeqinisile futhi ngeke besabuyele high court
ngoba ibachithile sebeqhubekela ke manje kuyi-constitute ibuhlungu lento abayenzayo ihlazo isehlisa isithunzi mina-ke personal uma ke kukakwayiwa kwi-constitutional court ngicela bakwethu ningizwe kahle lokho sekupersonal sebefuna mina siqu sami misuzulu akusesisihlalo ma sebefuna mina mase kunjalo ke ayitholana ephezulu mase funa mina ngikho mina ubaba ngifundisa ukungesabi mina angisabi yilokho sizikamagebengu ngicela ukuba ngudlulise ngoba sikhathele lokho sikhudule odakeni ngokungenasidingo umndeni awuphelele la ngoba sila ngiyacela umndeni kaZulu ubumbana kodwa laba baye enkantolo ngoba babili bathathu babili ababaningi phelile phakathi kwabo mabeke baye constitutional court ngoba kayinasidingo ngoba sebeyophikisa manje umthetho walelizwe ukuthi awushintsho bengongubani bona ngoba imithetho yavotelwa kulelizwe ukuthi mayiphase bona beyidlanzana abantu babili bathathu bathi akushintshwe ukuze kuvune bona into enjani leyo bakwethu ngithokoza kakhulu ngibongela umhlokombane sikulesi sikole ngibongela nonke isivivane bakwethu ukusingatha udlunkulu ngibonga nonke engeke nafaka isandla ngibonga kakhulu emesiwa kaCocta ukufaka isandla ngibonga kakhulu umbutho wezokuvikela nowalapha ekhaya okhona uhlezi ukanye nathi nayo ipresidential ihlezi ihamba kanye nathi siyabonga nabesilo ngiyazi ukukhuluma kube kuningi lapha emafonini awu mamini uneyingane kunalokhu umuntu umthandile umthandile mina ngilandele yami inhliziyo mawuthi mhlawumbe omdolomba banginikeze mhlawumbe iphasele bengingalazi ukuthi njani malibheda ngizoyilungisela mina kahle futhi sikhulu ukulungisa lokhu esikwaziyo kwaZulu ukuthi umuntu ulungiswa ngenduku owesilisa ulungiswa ngenduku i-gender based violence angihambisani nayo ngiyakwazi lo kwamina nje angazi ukuthi ngathi ngiyifundephi ngoba angaze ngimbone uMdlokombane ebeke umama bami isandla ngaze ngathi ngifundephi leyo nto manje ke Ndlunkulu induku iningi eNdlunkulu ziyahlobisa la isebenzi nemvubu enye nje ngihlezi ngiphethe imvubu ngoyiqaqa kodwa ngelinye ilanga nina besilo ngithokoza kakhulu uPremier weProvince ukufaka isandla ngithokoza kakhulu umndeni wakwaButhelezi ibamba bugosi ngithokoza kakhulu engibakhohliwe bakwethu nonke kwamalinza sihlezi sindawonye nganye nani ngiyathanda ushifu